Verdiana Zangaroli hija r-rebbieħa tal-programm Taljan tal-Ekwale li huwa produzzjoni ta' Charles Conti bi preżentazzjoni ta' Carlo Conte li huwa wkoll il-preżentatur tal-programm Sanremo waslet f'pajjiżna wara li ġiet magħżula mill-preżentatur Malti Joseph Ketkuti sabiex tkun parti mill-ġurija tal-edizzjoni li jmiss tar-repetizzjoni tal-programm Brillanti bit-tema din is-sena Brillanti Singers u li jixxandar fuq One. Verdiana mhijiex isem ġdid fid-dinja tal-mużika kif l-età ta' 16-il sena kienet waħda mill-kantanti tal-Festival Popolari Sanremo u fl-2003 ġiet fit-tieni post tal-programm Amici. Brillanti Singers mistenni jinkludi numru ta' kantanti żgħażagħ Maltin u Għawċin u jkun forma ta' kompetizzjoni fejn ir-rebbieħ jew ir-rebbieħa jieħdu t-total ta' 30,000 euro. One News tkellem ma' Verdiana mal-wasla tagħha fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Responsabilità, dover comunque dare un voto a questi ragazzi che arriveranno, quindi adesso mi trovo dall'altra parte, no? Eh sì, adesso esattamente, devi giudicare adesso. Esatto, adesso devo giudicare, sono stata giudicata fino adesso, ma cattiva, vediamo. No, ma non cattiva puoi, no, non cattiva puoi. no, non ci riuscirei. Sono molto felice e anche molto ansiosa, molto eccitata di questa nuova esperienza qui a Brillanti a Malta. Tkellimna wkoll mal-preżentatur tal-programm Brillanti Singers Joseph Ketkuti fejn qalli jinsab onorat li Verdiana ser tkun parti mill-programm Brillanti fil-waqt li faħħar ukoll is-suċċessi li kisbet. U li ħatkun magħna fi Brillanti hija turija ċara illi Brillanti ser ikun programm dis-sena aktar minn qatt qabel fejn it-talent verament ser ikun ippremjat.